Salibonani izihlobo ezithandekayo, samukelana kusifundo sethu sesithathu kuyona le ikota. Sibonga uNkulunkulu ovumileyo ukuthi sihlangane sizodaditsha ilizwi lakhe. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Ngizanxusa engilabo lapha esincedisanayo ukuthi siphakulule sona lesi sifundo ukubana baziveze. Salibonani babukeli labalaleli, siyathokoza ukuhlangana kulesi sifundo esaleli viki okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana njalo kusifundo sayona le iviki. Sengathi singabusiseka ngelizwi lenkosi. Okhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani izihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu ezamasinyane. Siyalamukela esifundweni sanamhlanje. Okhulumayo nguSikhathile Ncube. Asicimezeni nxa sikhulekayo. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga elinye ithuba njalo sisinike lona ukubana siyofunda isifundo sakho. Esicela Nkosi Moya Engcwele ukubana sikumutshe ngcono, sisizwise ngcono njalo bonke abalalele endaweni ezitshiyeneyo. Sengathi sonke singakuthola ongasiphathisa kulolu hambo lasemhlabeni. Uze ngenye ilanga nxa umhlaba sugodwa uzolanda abenze yakho intando. Ngenxa yezifundo zona lezi sonke sibe khona embusweni. Ngawe Jesu ngiyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga izihlobo ezithandekayo. Isihloko sethu sanamhlanje sithi Ivangeli elaphakade. Ivangeli elaphakade eliya kuhlala kuze kube nini lanini. Siphila esikhathini lapho okulamavangeli amanengi. Kuyakhulunywa, kuyachunyayelwa. Kodwa namhlanje sifuna ukuthi sike silandele okwaseBhayibhelini ukuthi kanti lona ivangeli laphakade yiliphi. Ukwandulela lesi sifundo siza kubala indinyana yokwaziwa ngekhanda uSambulo ngu14 ivesi ngu6. Bese ngicela izihlobo zami sisike sichasise ukuthi ivangeli elaphakade yiliphi, sihlanganisa imemory text yethu leyi lesihloko sethu. Ifunda kanje: ngabuya ngabona enye ingilosi indiza emoyeni, ilevangeli elingapheliyo, ukuba ilichumayele kulabo abahlezi emhlabeni, lasezizweni zonke, lasezizwaneni, lasezindimini kanye lasebantwini. Alright. Yiliphi ivangeli laphakade? Singakuchaza ukuthi singakuhlanganisa sithini isihloko le memory text yethu sizwane. Othi ngiqalise ngokuthi ivangeli lona ngokwalo lokho okuthiwa livangeli uzindaba ezinhle. Yes. So nxa sesikukhangela ku context yalokho yalesi sifundo i-everlasting gospel sikhuluma ngendaba ezinhle zokuthi umuntu welesonweni ende uJesu wabuya ukuzofela abantu. So yilivangeli elimi iphakade elingadluliyo. All right. Njalo leli vangeli ngingezelela kulokho okukhulunywa nguMrs Mhlanga. Akayisonto yapho ngoplano khonapho okwenza kube ngelaphakade. Okunye futhi ukuthi uNkulunkulu engakawudali wona lo mhlaba. Icebo lokusindiswa kwabantu la selivele selibekwe eceleni. Yes. So yilo nola leli vangeli lasendulo elikhona namhlanje elizahlala linjalo kuze kube nini kalitshintshi. Yes. Okunye khonapho kundinyana kwaziwa ngekhanda. Leli vangeli elaphakade lingaguqukiyo. Yes. Sithola ukuthi khona silihlanganisa wonke umuntu. Kunjalo. Kalisakhethi ngoba sifunde undinyana kwaziwa ngekhanda ukuthi kumele lisakazwe kuzo zonke izizwe lemihlobo lezindimi labantu. Kuthi ukuthi akusela mhlobo, akusakhethwa mhlobo. Akusekho konke lokhana uElder Maforo uthanda ukuthi izilimo bonke labo. Abasekho lesizimo tribalism ngoba liyahlanganisa nxa sifunda undinyana kwaziwa ngekhanda lapha. Powerful. Sike sichasise indaba even ingilosi ekhulunywayo, ingilosi meleni ukuphapha kungabe kutshoni. Ingilosi yethu lapha imelele isithunywa. Yes. Umuntu othunyiweyo. Kunjalo. Njalo
nxa iBhayibheli liveza ukuthi indiza emkhathini Yes. liveza ukuthi leli vangeli lihamba ngesiqubu esimangalisayo. So uqhakathekile ukuthi njengababukeli labalaleli lathi sonke la sikuzwisisa ukuthi uNkulunkulu kasoze athume ingilosi zivele ezulwini ukuthi zizochumayela udaba lolu olukhulunywa la, kodwa izithunywa zakhona ziyithi abantu amalunga ebandla, yithi esikhangelele ukuthi silihambisele leli vangeli ngendlela okuvezwa ngakhona kule ivesi ngesiqubu, singabonyonyoba kodwa akalihambe ngesiqubu. Beautiful. Now sizakuye sikhangele la kuthiwa embalini kwaIsrayeli. uIsrayeli wayeqaqelwe yizizwe ezazikhonza izithixo ezijiyeneyo, izithixo zamatshe, izithixo ezibaziweyo, izithixo ngokutshiyana kwazo. uNkulunkulu wasexwayisa uIsrayeli, ungabala uDeuteronomy 6 ivesi 4 ithi yona, zwanini Israyeli, uThixo nguNkulunkulu, uNkulunkulu munye. Kwakutshona kufithizelwa lokho ukuthi uNkulunkulu njani? Munye. NgesiHebheru lokho kwakuthiwa yishema. Angithi phela ishema leyi kwakungumthandazo wabantwana bakweIsrayeli. So thina khathesi ishema yethu yilo nalolu daba lwengilosi ezintathu esikubizelweyo esimele sikwenze njengebandla lokugcina ibandla lalesi sikhathi yiyo ishema yethu okuyi 3 angels messages. Anti kuyezwakala lokhwana. Right. Asingeneni la. Ufuna ukuyengeza mhlobo wami? Yes. No, bengifuna ukuthi ngizwisise ukuthi nxa sisithi kuyishema kithi. Yes. Sitsho ukuthi imese udaba esiluphetheyo luphakamisa uNkulunkulu weqiniso yedwa. Yes. Ingilosi ezintathu esizafunda ngazo vele zibizela umhlaba ukuthi kawubuyele ukhonza uNkulunkulu weqiniso yena yedwa owadalayo. Yikho uzabona izaqathanisa ukuthi kuzaba lokunye okumelana loNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu nangu. So ngiyakuzwisisa ukuthi ishema yethu ingabi ifanana leshema kaIsrayeli wayizolo ngokuvezela abantu the only true God. So ngangibuza kuhle angithi ishema leyo yehlanganisa uIsrayeli. Yes. Ongangukuthi lathi njengamasala akathesi kuthi ukuthi nxa singasahambisa udaba longilosi ezintathu kasisanjani kasahlanganele kuNkulunkulu wethu. So kuyasikhuthaza ukuthi khona asiphatheke nini sonke nini. Hey, ukubeke kahle. So Gatsheni okusiphawulayo sibili njengebandla likaNkulunkulu uIsrayeli wakhathesi ishema yona le yangibuda. Yes, udaba lwengilosi ezinjani? Yes. Mhlawumbe ukugcizelela khonapho elder wami kuthi ukuthi njengebandla udaba lolu yilo lusiphawulayo. Uqhakathekile ukuthi sibone ukuthi kasiphumi la even as abathungameli bezingatsha ekuthungameleni kwethu sibone ukuthi udaba lolu olwengilosi ezintathu kalusali even le kuchumayeleni kwethu. Mina ngicabanga ukuthi sibili nxa umchumayele ngayiphathi 2 weeks effort ignore i3 angels message ibandla lilolongelo ukuthi hayi kahlaliswe phansi kudinga uelder aqhubeke ngani ngeeffort. Uyabususuka esiporweni mission yethu yona le angithi phela. Yes, so indaba esimele sifithizele lapho esihamba khona asitsheleni umhlaba bonke abakhileyo indimi zonke ukuthi uJesu njani bakithi uyeza uyahlulela uyeza masinyane. Now ake sikhangele lapha uSambulo 1 ivesi 1 siya ku3. Sifuna ukuthi sikhangele udaba lolu olomusa. Mrs Ncube wena ubala uSambulo uthola kulezi nyamazana kulamabhista aphuma olwandle kuthini kwakufika emkhumbulweni wakho kwakufike? Yes. Ungikhumbuza ngisengumntwana ngisakhula nje ngangilisaba ibhuku ledlimhlanga ngoba nxa ukhulunywa ngezilo ukhulunywa ngamahaji okungani kusempini kwindaba esabekayo. Kodwa ke ngiyawuthola isifundweni namhla ukuthi hayi ukhulunywa indaba zomusa indaba ezimnandi kumangalisayo. Kuyini okuqukethiweyo kwibhukwini likaSambulo? Ibhuku likaSambulo lani ngele ndaba ezesabekayo lezi zixoxa noMrs Ncube okulezilo lani kuyini kahle kahle okukusebhukwini likaSambulo esingakho?
Okay, uMrs Ncube nxa ithinta indaba yezilo, abantu abaningi even amaKristu kabalifunda ibhuku leli. Ngendaba yakhona lokho ukuthi ligcwele izilo, izinto zakhona ziqedisiseke, kungani izinto ezesabisayo, balala abantu sebephupha kulo. Kodwa uzananzelela ukuthi ibhuku likaSambulo libhuku esivezela isiphambano. Amen. Liveza uJesu. Ungayifunda vele bengicabanga ukuthi uGatsheni uzasifundela. Iveza uJesu uverse 1 ka chapter 1 hlaveza ukuthi lesi isambulelo sika Jesu. So ibhuku lonke lika Sambulo liveza uJesu lo msebenzi asenzele wona ukuthi asisindise. Akuyifunde ubusuchaza lapho mntana. Isambulo Sambulo 1 verse lika 1. Isambulo sika Jesu Kristu asiphiwa uNkulunkulu ukuba atshengise izinceku zakhe okufanele kwenzakale masinyane. Yes. Wakwenza kwazwakala ngokuthuma ingilosi yakhe encekwini yakhe uJohane ofakaza konke akubonayo okutsho ilizwi likaNkulunkulu kanye lobufakazi bukaJesu Kristu. Yes. Khanyela lo verse 5 lo 6. Verse 5 lo verse ngelika 6. Lokuvela kuJesu Kristu ongufakazi othembekileyo, izibulo elivela kwabafileyo, lombusi wamakhosi asemhlabeni, kuye osithandayo, lo wasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe, njalo osenze saba ngumbuso labapristi ukuba sisebenzele uNkulunkulu wakhe loyise, kakube kuye udumo lamandla kuze kube nini. Amen. Yes. Mina lapha ngicizelela osokukhulunyiwe lapha Mrs Mhlanga lo Mrs Ncube. Ibhuku leli lisivezela uJesu. Kunjani? Noma singaze sibale sithole kukhulunywa ngezilo, kukhulunywa ngamabhiza, kukhulunywa ngezimpi, kodwa isiqoqela sendaba evezwa libhuku lika Sambulo njengeBhayibheli lonke nje nguJesu. Yes. Okuthi ukuthi nxa sithe sawabala kuhle amabhiza kumele sithole uJesu. Simone uJesu. Nxa sithe sabala kuhle izilo kumele izilo zisivezele uJesu. So libhuku elesivezela indaba zokusindiswa kwethu ngoJesu. Yes. So umlingiswa omqoka lapha ngobani? nguJesu. Ungabona singasaboni uJesu kuSambulo sokusilahlekela Kakhulu. lokubalileyo ibhuku leli kalivalwanga, it's not a sealed book. Yisambulo livuliwe, yirevelation angithi phela lokhu siloyisa ukubana sikufithizele ngoba abanengi balahlekelwe ngamaqiniso amanengi bengafumananga uJesu. Right, kuyini okuvezwayo ngoJesu? nguJesu owenzani esimtholayo kuSambulo? Kuyini akwenzileyo okwenza ukubana simkhonze? Okay. Ngicela ukuthinta uverse 2 ka chapter 1 ofundiweyo. Ukhulume ngokuthi owafakazela ilizwi likaNkulunkulu lobufakazi bukaJesu Kristu. So ubufakazi bukaJesu Kristu indaba yesalvation. Isambulelo lesi simumethe lokhu Jesu akwenze izolo, akwenza namuhla, laza kwenza kusasa. Alright. Ngecebo lokusindisa umhlaba. Yikho sizwa lapha ihliveza ukuthi ungayifunda kuhle kuSambulo 5 verse 6 uJohane uthi wabona iwundlu anti phambi kaNkulunkulu lingathi lihlatshiwe. So kuveza ukuthi uJesu nguye ochitha igazi ukuze umhlaba usindiswe. Then uzabona phambili sisivezela ukuthi uJesu nguye khathesi sikhuluma kanje, nguye omi phambi komthethwandaba. Uyahlula usimele angithi. Then ibisisivezela kuSambulo ngale 22 bheka ngiyeza masinyana. So uSambulo uqukethe uyipackage yesicebo lokusindiswa komuntu ngoJesu. Beautiful. Ngicizelela lapho. Yes. Udaba esiluvezelwa lapha ngoJesu yikuthi thina sathi sesiwele ezonweni uNkulunkulu wagcwalisa icebo lakhe alibeka eceleni umhlaba ungakadalwa. Yes. Ukuthi uJesu kuzafanele ukuthi enguNkulunkulu achiye ubukhosi ezulwini, achiye ukukhonzwa zingilosi labantu emhlabeni engawanga, wachiya indawo enhle okumangalisa wezemhlabeni lapha wazozalwa waba ngumuntu wathatha isimo sethu ukuze thina sihlengwe ezonweni zethu. Yena kawelanga ezonweni kabanga lecala. Yes.
okwakufanele ukuthi afe yimi lawe, kodwa uJesu wakhetha ukuthi athathe indawo yethu. Umusa esiuvezelwa libhuku likaSambulo ukuthi thina sayenzelwa umusa. Okuyikuthi uNkulunkulu kafuni ngitsho lo yedwa umuntu alahlwe. Ngalokho esakwenzelwa ngoJesu. Kuhle lokho Gatsheni. So ibhuku likaSambulo libhuku lomusa, libhuku eligcwele ithemba. So lokho kungasiphunyuke phakathi kwezilo lezi Mrs Ncube ezikhona sesifunde ngaso kulomusa. Esenta kwakho konke ngumusa. So kulungile ukuthi balaleli lababukele asifundeni ukuthi sichasiselwe ukuthi kanti vele izilo lezi zimeleni. Ungethuki ungalesabi ukuthi libhuku lehora hathi libhuku kulomusa okulethemba. Ufuna ukuthi Mrs Ncube? Bengikhangela futhi ukuthi khona indaba yothando. Yes. Umusa, ithemba, ngitsho lothando olumangalisayo. Ngoba ngawucabanga khona lokho ukuthi khona uNkulunkulu asihlelile ngaphambilini ukuthi in case njengoba umuntu sengimdalile ngamenzela konke xa engabe sewele sonweni ngathi icebo lesindiso abesithatha indodana yakhe ezelwe iyo yodwa. So ngibona uthando olumangalisayo olungazisisekiyo ngengqondo zethu vele kunzima ukuthi ngikuzwisise Gatsheni. Ngoba ukuthi okuyikho kodwa ngikuthatha ukuthi ngiyehlenga uzulu wonke akulula ngawethu amehlo enyama, kodwa simbona uNkulunkulu ekuveza kulona leli bhuku likaSambulo ebengisithi khona mina ngaqala ngilisaba ngibona ngani libhuku lodlakela kade hayi ngiyakuthola namhla uthi hashi libhuku lothando. Engxenye ukugcizelela lapha siza cela ukuthi bonke abazachasisa leli bhuku bengathi abalaleli bebambe imigano ezikhombisa yolaka lukaNkulunkulu. Lezilo lakho konke okuqanjwa la, kodwa abafundisayo labachumayelayo kabachiye abalaleli bebona uJesu ebhukwini likaSambulo. Engxenye banengi Mrs Ncube abantu abavele besaba ukubala uSambulo ngenxa yokuthi mhlawumbe thine kade silichasisa izolo besilingalichasisi kuhle, besilenza libe yinto esabesayo, kanti ke sithole esifundweni lapho ukuthi liveza umusa kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Ake nisike sikhangele futhi indaba leyi yevangeli elinginaphakade. Gatsheni akungibalele uKorinte waqala ngo-15 verse 1 to 4 sibambe yona leyana. Ungakhangela i-memory text yethu uSambulo ngo-14 verse 6. Udaba luqalisa ngevangeli eliphakade. Kungenxa yani indaba iqalela khona phana kuvangeli eliphakade? Udaba lwengilosi yezintathu indaba luqalisa ngevangeli eliphakade. Umthombo wendaba yonke leyi engilosi ezintathu maforo yeme kuvangeli, yeme kuJesu. Kunjani? Ukuze sizwisise indaba yokwesaba uNkulunkulu lokunanzelela ukuthi ihola lokwahlulela selifikile. Ukuze sizwisise ibeast lamamakhangoda kumele siqale simzwisise uKristu. Kunjani? So yikho ivangeli leli ingilosi lezi zingakameme zihle ziphathe ivangeli eliphakathi abantu abamzwisise uJesu obaye kuye zibe sezilandela zichasisa ukuthi uJesu wenzeni njalo laba abalu uJesu isiphetho sabo siyi. Beautiful. Yindaba eqhakathekile uthi singazwisisa indaba zona lezi ezimnandi ezaphakade sizaluzwisisa uthando lomusa lo ebesifunda ngawo. Sibalele mntu omdala. KwabaseKorinte wakuqala ngo-15 verse ngelika 1 to 4. Yes. Bazalwane, ngithanda ukulikhumbuza ngevangeli engalichumayela kini elalamukelayo njalo eselimi ngalo. Ngaleli vangeli liyasindiswa uma libambelela elizwini engalichumayela kini. Kungenjalo selikholwe ize, ngoba engakwamukelayo lami ngakudlulisela kini njengokuqhakatheke kakhulu ukuthi uKristu wafela izono zethu mayelana lemibhalo. Right. Sungabala uRoma ngo-3 verse 24-26 loRoma ngo-5 verse 6-8. Singafunda ngemakhaya siqhubeka ngesifundo enguloyisayo ukuthi sikuthole lapha yikuthi leli vangeli laphakade kuyini esikutholayo kulama verse
ngevangeli elingaphakade ethemba bani ithemba elikhulu esilitholayo elivezwa kuwona lama verse. Engikuzwisisayo Maforo ukuthi ngithanda kakhulu uRoma ngo5 iverse ngo6 kusiya ku8. Usufikile? Sengifikile. Okay. Ngifunde singene ke. Yes. Roma 5 verse 6 kusiya ku8. 8. Liyabona ngesikhathi esifaneleyo lapho sasisebuthakathaka uKristu wafela abangakholwa kuNkulunkulu akavumanga ukuthi umuntu afele umuntu olungileyo lanxa kungaba lo lesibindi sokufela umuntu olungileyo kodwa uNkulunkulu ubonakalisa uthando lwakhe kithi ngalokho siseyizoni uKristu wasifela. Good. Ngifuna last part verse 8 othi uthando lukaNkulunkulu luvele lapha ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Ungayifunda kuhle ku Patriarchs and Prophets ichapter to the plan of redemption. Ikhuluma ngokuthi icebo leli lelukwa okwayithinta kajeni ukuthi lelukwa lomhlaba ungakadalwa. uNkulunkulu esazi ku wisdom yakho ukuthi umuntu uzakhetha njani angakhetha njani angithi and ithi uKristu wahle wazinikela ukuthi yena umuntu angakhetha ngalindlela uyazinikela ukuthi asifele yikho kubiswe ngikhorite lapho ukuthi uKristu wasifela efela izono zethu. So ngifisa ukuzwisisa i-unconditional love, the everlasting gospel ukuthi luthando siyizoni sinjalo. Uyabona ukuthi emuntwini uthando lunjalo ngalutholakali ngoba umuntu uthanda ngoba kulolunye ulutho but uKristu kanakanga futhi lanxa wayengathandwa futhi lokuthi uza kwaliwa ngabendlu yakhe wabuya kunjalo. So self-sacrificing luthando luzidelayo i-everlasting gospel leyeme khonapho mhlobo ukuthi luthando lunganani. Yikho uJohanezela umangali ethi what manner of love luthando bani lolu ukuthi siyizoni sinje sithande. So uKristu azadela impilo yakhe. So umpostoli Paul ayivezayo lapho ukuthi isiyehluleka lokuthi singaluchaza sithini silwamukele njani but akudingayo ukuthi ngothando esithande ngalo kufanele samukele uJesu kuphela sisindise. Indaba ezimnandi angithi phela kulo umlobi lo kuthiwa nguDavid Marshall ukubeka ngalindlela uthi Mrs Ncube wena nxa usuhambe umganga onganye 1000 miles kumbe sithi amakhilometer 1000 uthi yena omele ukwenze uhambe umganga lo ubalekela uNkulunkulu kuthiwa omele ukwenze ukuchibilika nje ngoba uNkulunkulu yabe kulandelile indlela yonke kuvezwa uthando mfitizela indaba yokuthi kuthiwa sisayizoni uKristu wenze wasifela ubufuna ukuthi ngifuna ukukhuluma khona lapho ukuthi khona ungacabanga vele umuntu owonileyo umuntu ophambanisileyo akula muntu onjani omtolerateayo wese oyisoni ozabe lokho ubuyela esona njalo nje kodwa sithothi khona awuthinta eldumaforo ukuthi awudakala ukuthi kanjani apho ngokuchibilika kuphela abesephenduka bheki. So mbona uthando lumangalisa lona lolo lokho silugcizelele ukuthi khona uKristu uthando lwakhe vela luzisele ngoba vele umuntu ophambanisileyo emhlabeni nesijayeleyo katholerate yikho nje ubona nje ukuthi lo uxola vele kunzima emuntwini ngoba ukuphambanisa uwona akwamukeleke emuntwini wenyama kodwa uNkulunkulu simbona esenzele umbuso omangalisayo ngoJesu Kristu. uNkulunkulu akasiphathise njengebandla labo bonke abalaleli ukuthi sinanzelele wona lo musa esawenzelwa uNkulunkulu. Into engiyinanzelelayo lapha ukuthi abantu abazalahlwa kabasoze balahlwe ngenxa yokuthi kukhona okunye abakwenzileyo. Into ezabangela ukulahlwa kwabantu yikudelela umusa kaNkulunkulu. Ukudelela umusa kaNkulunkulu uNkulunkulu esenzele umusa ongaka. Phela izono esizenzayo lezi kumbe lokuhle esikwenzayo i-response kumusa esiwenzelwe ngubani? So ungabona umuntu efeba esephula isabatha esidlo kwechumi lemnikelo ezonda azalwa labo indlela aresponda ngayo to umusa awenzelwe ngubani? uNkulunkulu. So
silecala ngomusa esawenzelwa ngubani? uNkulunkulu. uNkulunkulu sengathi angasiphathisa sonke sibone ngalihlo linye elokuthi uNkulunkulu uyasithanda njalo usifuna ngaphi? Ekhaya. Yikho waze wahamba isibanga esilihlazo kangaka ngoba ezodinga thina. Kuthiwa khona even nxa kwakungaba lo muntu oyedwa emhlabeni, uJesu wayeza kuza azofela abantu emhlabeni. Ukuthi ukuthi ngasikhangele ngokuthi kulabantu abaningi la, kulo Mrs Mhlanga, kulo Eldumaforo, kulo Mrs Ncube, kulo Gatsheni. Hayi, usikhangela umuntu ngamunye ezifa kulo munye umuntu. Kakhulu. Yindlela adinga ukusisindisa ngayo. UGatsheni ungikhumbuze enye into ukuthi uKristu ezinikele ukuzokufa la. Wathatha i-risk. Yes, it was a risk. Yeah, wayithatha i-risk ukuthi ubudlelwano bakhe le Godhead babugedezela. Yes. And uJesu wathatha isimo somuntu. Yeah. So i-everlasting gospel iluthando oluzikileyo olunjalo. Uvuma ngizwisise ukuthi yikho Isaiah sithi lapha siphiwe indodana. uJesu lo kasimbolekwanga, Isaiah 9:6 uthi siphiwe indodana kasimbolekwanga, ukuthi uJesu last week sike sathinta isifundo sehumanity kaJesu ukuthi waba ngomunye njengathi. So uJesu kasimphwanga i-everlasting part yakhona eyinye engizwisisa umaforo ukuthi icebo lacandwa emuva le kungela muntu okhona njalo isipizwana alipheli ngoba ungayifunda kuhle ku Patriarchs and Prophets ithi uJesu i-eternity yonke uzabe lamanxeba ezandleni. So ivangeli leli liza testify even isono sesisusiwe, imihlaba engawanga le universe yonke izavuma ukuzwisisa ukuthi uJesu wenzeleni uluntu ukuze lubuyisele kuNkulunkulu. So luyi everlasting ku point yokuthi isiqalo lesiphetho kuyabuqhubeka kuqhubeka. Right. Hlobo zami lilethe layicacade yacaca lindaba yevangeli ekunaphakade. Kule micijo emine endoyisa ukubana sidlulela phambili sithinte evezwe ebhukwini lika Roma la ukubana uthando lukaJesu kumbe umusa wakhe uyini, ukhona engawuchaza le micijo emine lapha. Ithi yona owakuqala silungisiswa ngomusa kunjalo owamahara ongabhadalelwayo. Yes. kuKristu Jesu. Owesibili ubusisithona umusa iyikumemezela kokulunga kukaNkulunkulu. Umusa uyikumemezela kokulunga kukaNkulunkulu. Then okwesithathu ubusisithona umusa uyalungisisa bonke labo abamamukelayo uJesu ngokukholwa. Umusa uyalungisisa. Njalo okugcina umuca lapha ubususithona umusa kaNkulunkulu wavezwa kithi siseseyizoni. Ngima khona lapho. Yes. So indaba yothando lukaJesu bathi bona lwalungasifanelanga kumbe umusa wakhe awusifanelanga. Awusebenzelanga. Umusa wakhe akulalutho alwenzayo kuzutho. Yikho kuthiwa ngumusa. Senzelwe umusa sihlobo esithandekayo asiwamukele. Into ebuhlungu ukuthi asiwamukeli, siyawulahla. Bengifuna ukuthi ngithi njalo umusa wakhona uphelele maforo. Yes. Sisindiswa ngomusa, uphelele umusa. So akukho kunye singabuya sikuphethe. Yes. Ukuzogcwalisisa leli cebo. Icebo leli liphelele. Sonke simamukela uJesu sisindiswa nga. Yes. Usikhangelela lapha na usample ngo-18:8 kulodaba lomusa Mrs Ncube. Udaba lwezingilosi ezintathu ludaba lomusa. Angithi phela. Ludaba lomsindisi olothando. Udaba lomsindisi olothando olungechasiswe. Ngumusa onjani? Kuyini esikwenziweyo? Ludaba lokuthandwa ngumsindisi okungela kulinganiswa. Kuyini ongakutsho ngalolu daba umusa onalo la ngenkambo yakho ongakutsho nje okwenzelwe nguKristu? So singananzelela udaba lwengilosi ezintathu
ukuthi khona uNkulunkulu unomusa ulothando. Kunjani? Uyawazi ukuthi umuntu kuthiwa khona unceba indlebe ngowakho. Yes. Okulimukisayo ukuthi khona phambili kunje kumbe empilweni kunje. And nxa singafike kuphethweni kuza kuba lokulahlwa. Ukuze wena ube ngotholakeleyo umele uhambe ngalindlela. So sithi khona ngumusa omangalisayo ukuthi akula muntu ozawuthathwa ngesurprise ekucineni ngoba indaba icacadiwe kundaba yendlela ezintathu. uJesu futhi akunjani akumjumanga kwakuthinta lo Gatsheni ukuthi loba kwakulomuntu oyedwa uJesu wayezabuya kanjani azokufa sinjenje sonke silapha uma singafuna ukuqiniso all products of mercy grace leyo kakhulu ngumusa esiwenzelwe nguJehova sibalele usambulo ngo13 verse 8 bonke abantu abahlala emhlabeni bazasikhonza isilo leso bonke abalamabizo abo angalotshwanga encwadini yokuphila eyemvana eyabulawayo kusukela ekudalweni komhlaba. 1 Peter 1 verse 18 to 20 usambulo sivezale ukuthi imvana le iwundlule lahlatshwa nini Ekudatshulweni komhlaba. Ekudatshulweni komhlaba kungela muntu osewonile kungake lahle lahlatshwa making a provision ukuthi hayi ukuhlatshwa kusengqondo ukuthi lo ngiyamnikela kwathi sokudala umuntu vele provision yayikhona ukwathinta lapha uMrs Ncube ukuthi uJehova akaphonga ujunywa izinto uJehova esimkhonzayo uhlelekile bala leyana verse sithole ukuthi sitholana kuma verse leona la omabili ngodaba losindiso ithi yona ngoba liyakwazi ukuthi kalihlengwanga ngezinto ezifayo ezinjengegolide lesiliva endleleni yokuphila eyize elakuchiyelwa ngokhokho benu kodwa ngegazi eliligugu likaKristu imvana engelacala loba isici. Sitholani ngodaba losindiso kuwena amavesi la esiwabalile kuyini elikuzwayo Sihlokuzana? Mina maforo mana ngiqale ngithinta ukuthi kulabantu lami ngingakakuzwisisa indaba yesiphambano angizivuza ukuthi nxa uNkulunkulu waye ekwazi yes ukuthi umuntu uzakhethana kungani engakupreventa kungani engakwenqabelanga kunjani but umlo wesifundo lesifundo esaqalisa ngasaveza ukuthi umbuso kaNkulunkulu weyeme ethandweni number 1 futhi uNkulunkulu upha umuntu ixesha lokukhetha kunjani ilove kuthiwa ayila forced obedience ayibandezeli ayibambe ngamandla so ngifisa ukuncedisa ongabelalela isifundo olengqondo ecabanga ukuthi ukuthi uNkulunkulu wayefalawa isono ukuthi sibe khona kodwa uNkulunkulu icebo lokuthi ahlali icande kungakadatshula umhlaba kuveza uthando vela lalo lenjonga layo ngomuntu ukuthi kajonganga ukuthi umuntu amlahle kodwa ujenga ukuthi umuntu amhlenge so uNkulunkulu ethandweni lwakhe number 1 usinikile free will ukuthi sikhethe uNkulunkulu kasenzanga saba ngama robot indaba yegrace ukuthi umlimo nxa sesiwele sonweni abe sesinika uJesu ngibe senzwisisa futhi indaba yokuthi ukuhlengwa kwethu ngoKristu maforo akuzwisiseki ukuthi uNkulunkulu apledge impilo izandla ezadalwa ngoNkulunkulu zimbulale imystery ngithe ngifunda ithesis zayizwisisa yi-science yi-science esizayifunda eternity yonke sabe sifunda indaba yokuthi njani uNkulunkulu azayehle athatha indawo yomuntu afela afukufa kwehlazo ukuzazuze mina so ngicabanga ukuthi kumele kunchallenge ukuthi kuyini engingaku exchange for uthando lungaka beautiful uthando lungaka ukuzelela lapho kuya challenge ukuthi phakathi kwezinto zonke emhlabeni uNkulunkulu ahlenge umuntu ngegazi lakhe akulanto ele value ongayiqathanisa legazi likaJesu mhlawumbe ungafuna kungaba inhlamba ukuzama ukuqathanisa ivalue yegazi likaJesu lezinto zasemhlabeni esicabanga ukuthi siqhakathekile so umuntu uqhakatheke kakhulu ukuthi uKristu waze wathatha istep sokuthi azomfela ucitheke igazi lakhe kodwa into emangalisayo Mrs Ncube indlela thina siziphatha ngayo thina njengabantu siziphatha njengabantu abangela value kodwa khangelani ivalue esilayo ngoJesu ukuthi kungelanto ongayiqathanisa
legazi lika Jesu thina siyaziphathwa ngendlela elokuchapha phakathi nxa sizithola sisezonweni sithatha ivalue yegazi lika Jesu leliyana uNkulunkulu kasiphathise sinanzelele ukuthi hayi thina ayisithi bantukazana sathengwa ngegazi likabani lika Jesu elile value. So indlela esiphila ngayo imele ibe yi-response yokutshengisa ukuthi hayi siyemukela umusa esawuphiwa ngubani uNkulunkulu. Yikho ngifuna ukugcizelela khona lapho uqakatheka komuntu ukuthi kuthiwa khona thina kasithenganga ngezinto ezibhalayo ayithila ngesiliva legolide kodwa ngegazi lika Jesu akuthintela lapho egatsheni ukuthi umuntu uqakathekile ngenzakala ebekhona umuntu mhlawumbe omkhangelela phansi uNkulunkulu uqakathekile kumbe mhlawumbe omunye umuntu ade ukuthinta kwampha ukuthi khona abesezikhangelela phansi mhlawumbe ngemeko yomhlaba lokumehleleyo wesezibona ngani use-useless hopeless ikanti-ke siyathola lapha esifundweni ukuthi khona umuntu uqakatheke to that extent ukuthi khona uJesu wachitha igazi lakhe. So nxa sibona omunye umuntu asifune isidalwa sikaNkulunkulu lathi futhi asizesiqakathekile ungabi khona ongasiphazamisa khona lolu hambo. Yes, umuntu uqakathekile. Sifundele lapha uEphesians 1:4 katsheni. Kuthiwa nxa ubala ibhuku Desire of Ages page 22 uthi yena udaba lolu olokusindiswa komuntu ayikuzange ube ngumcabango owabuya muva lokho bele kufithizela angithi phela kuthiwa kwahlala kukhona kwaba yimfihlakalo nje eyayimelele ukuthi yambulwe. uJehova ulothando wayambula ngesikhathi esasesifikile sesifanele kuGalatia 4:4 uthi isikhathi sathi sesifikile sesenele indodana yomuntu yenze njani yazalwa. Nisesinqoba uthintile uJehova ulothando uyasithanda akuzwakali. Uyawazi ukuthi uJehova wayengadala futhi umuntu wayelamandla okukwenza kodwa wakhetha ukuthi ngizo njani ngizosindisa. Sibalele uEfeso 1:4 ngoba uNkulunkulu wasikhetha kuye umhlaba ungakadalwa ukuba sibe ngcwele singela sici ebusweni bakhe ngothando. Kutshoni lokhu ukuthi sakhethwa yiyo indaba yini predestination sichasiseni kahle ukuthi kutshoni ukuthi wasikhetha ngale kutshona ukusindiswa ukuthi uKristu wakusindisa vele wahle wakuhlenga iplan yakhe itshona sifuna ukuthi sikubalance kahle ungasilahlekeli ukuthi uNkulunkulu vele uyazi abasindiswayo yabazi ukuthi ngobani uhle wabakhetha it's fixed kumbe abalahlwayo uyakwazi sibalance ngendaba yomusa. uNkulunkulu sonke wasipha umusa ukuthi sisindiswe. Kodwa kusemuntwini lo umuntu umunye ngamunye ukukhetha ukwamukela umusa kumbe ukuyala umusa. Ozamukela umusa uzathola ukuphila. Kodwa iqiniso likhona ukuthi wonke umuntu emhlabeni uvulelwe lo musa ukuthi asindiswe. Kodwa thina indlela esiresponda ngayo Mrs Mhlanga emuseni lo sipho uNkulunkulu yiyo ozakutsho ukuthi isiphetho sethu siyakuba kuyini. Kodwa kula ngitsho lo yedwa umuntu owathwa lo uNkulunkulu le icandidate yeziko le lo ngokuyezulwini lo hayi umuntu lo muntu uyazikhethela. Mrs Mhlanga befuna ukukhuluma. Yes ma. Ulokuyengeza sewucacile anything ayisabonga khona lapho ucacisa ukuthi labanye abantu abathi khona mhlawumbe ngisazihluphelana hanti vele abazasindiswa sebesaziwa. Kanti-ke ubisa ukuthi ugatheni lapha ingozi ebakhona manje. So kusho ukuthi khona lokho kwenziwayo ukuthi siyakwazi ukuthi uNkulunkulu is all knowing. uNkulunkulu knows. uNkulunkulu uyazi ukuthi sizakhetha njani njengoba wayekwazi vele ukuthi uAdamu uzakhetha njani ngoba isiphethe uNkulunkulu yazi yikho ukuba uNkulunkulu bakhe angithi kodwa ka influence ichoice ka influence ukuthi mina ngiza decide njani kodwa uyakwazi ukuthi ngizakhetha njani kuphela. So ngicabanga ukuthi yikho kwenza abantu bacabanga ukuthi vele njengoba kusaziwa kodwa ulethuba lokukhetha ngendlela. Ngosathani vele indlela zakhe zokufuna ukulazisa indaba lezi zosindiswa ngithi phela silokho sekusambulo ngo14:6 kumele lifinyelele ngapi leli Ivangeli eliphakade limele lihambe lifinyelele ngapi sesibalile sayiphinda livesi lifinyelela nga umganga wakho unganani limele liye nga kubo bani
Yes. Ivangeli leli kuthiwa ingilosi yabonakala indize emkhathini iphethe ivangeli ukuthi lichumayele ebantwini bonke abakhe emhlabeni. Yes. Endimini zonke, emhlotsheni yonke, lenlimini zonke. Khona lokho mina ngizwisisa ukuthi uJohn 3:16 yikho esithi uThixo wawuthanda umhlaba. Kunjalo. So indaba kaJesu osindisayo, uJesu zamasinyane, indaba okufanele ifinyelele indlebe yonke. Akulandaba umhlophe, akulandaba umnyama, akulandaba ufundile, akulandaba ufundanga. So le mali longela mali kwesinye isikhathi mhlobo siyake even ngichumayela ivangeli ngishare ngiyacabanga ukuthi hey lo ofundileyo lo le mali yonke le indaba inje wonke umuntu le common problem unjani sonke sonile siyagula sonke sibe sihlala ngapi sihamba ngendege sihamba ngenyawo sonke silovo silesifo sinye ende sidinga ibalm yinye eligazi lika Jesu. So ivangeli leli kalifanelanga alikhethi umuntu. So kasilingenise nini zonke izithunywa zifanele ukungenisa ivangeli leli ebantwini bonke. Lingami leli vangeli ngithi phela. So uthinte ukuthini ebantwini bonke abakhileyo. Anti sakhile. Sonke silendima esizikhuluma. Anti yabona kudilizwa ama barriers. Kulabo abantu esingafuni kuyabachumayisa. Sithi laba haya kwenzi. Laba ngama China la amakula la wonke umuntu kumele udaba lo kanjani aluzwe. Ake sikuhlanganise lapha lo Mateyu 28. Ungambalela uMateyu 28 verse 19 to 20. Sihlanganise udaba lokusambulo 14 verse 6 lo Mateyu 28 ukuthi kuhlangana njani ngendaba yodaba lo ingilosi yakuqala. Ibala kanje. Yes. Ngakho ke hambani lenze abafundi ezizweni zonke. Libabhaphathize ebizweni likaBaba lelendodana lelikaMoya oyingcwele. Yes. Njalo nibafundise ukulalela konke engililaye ngakho. Ngempela ngilani kokuphela kuze kube sekugcineni kwesikhathi. Mrs. Ncube. Lokho ukugcizelela indaba yezizweni zonke. Lokuthi khona sibafundise lokho engililaye khona. So ngicabanga ukuthi khona uthumo lolubanzi. Yes. Lukhulu. Kulo sezisile wakhetha waba umKristu akusavumi ukuthi agoqe izandla ngoba nxa kuthiwa khona ezizweni zonke ngade sikhangela ipopulation yomhlaba anti kuthiwa khona above 8 billion angithi so ngicabanga ukuthi khona umsebenzi wakho khona omkhulu ongakanani ukhangela amazwekazi akhona emhlabeni mhlawumbe ngu7 so silomsebenzi omkhulu kakhulu onganga ukuthi khona ngihlezi lapha engikhona njengomKristu kuyadingakala ukuthi khona ngizibuze ukuthi mina kulolu thumo kune ngikwenzayo ukuze leli vangeli ngoba kumele linjani lichinywa umhlaba wonke izizweni zonke. Enye into esiyitholayo lapha yikuthi kuMateyu lapha kuthiwa khona hambani lenze abafundi ezizweni zonke. Ngicabanga ukuthi njengebandla kufanele ukuthi sibuyele evesini lesizwe kakuhle. Yes. Ikasithunywanga lapho ukuthi siyebhaphathiza abantu sibachiye bengasobafundi. Kuhle ukubhabhatiza abantu abaningi kodwa kahle kahle sokutshelwa liBhayibheli la yikuthi abantu kufanele ukuthi sebayenza babe ngabafundi. Kunjalo. Umfundi ngumuntu ofunda kuJesu. Nxa efunda kuJesu agcine esifanana lo Jesu. Yes. Nxa esifanana lo Jesu abe seveza uJesu kwabanye abantu nguye umfundi. Yes. Umfundi ngumuntu ohamba lapho uJesu anyathele khona. Alright. Kodwa singathathekiswa ludumo lokuthi sithola imphefumulo engaka labantu abangaphendukanga. Alright. Ukuza silahlekela. So kuthi ukuthi udaba lwengilosi ezintathu luyasifisela futhi ukuthi kasivangeleni ngendlela eqotho. Alright. Ekubiyeleni ukuthi senze abantu babe ngabafundi belungiselela ukuza kaJesu kwesibili. Ngezinye indlela lo msebenzi uzakuba lula ngoba asithi ke bebhaphathizwa abafundiswe babe bangene futhi labo uthiyumu yokusakaza ivangeli akuthintela lapha egatsheni. Engilizwa likutsho Mandlolo lo mfoyeni lapho egatsheni. Yes. Indaba yokuthi umsebenzi lo omkhulu Kakhulu. mkhulu kulathi. Simele sibize uJesu umoya engcwele asithungamele siwenze. Yena utshilo ukuthi amasimo kanjani avuthiwe kodwa abavuni balutshwana. So zihlobo siyalimema insimi yakho na ngumhlaba wonke. Akula muntu omela sale. uMateyu 24:14 uthini mhlobo?
uthi ivangeli lombuso leli lifanele lichunyayelwe ebantwini bonke kuze kube yibufakazi ukuphela besokufika. Akula muntu ozasala engalizwanga. Angithi phela kumele kube ngufakazi asilihambiseni. Lokho asikutsho ngokuthi siyekhalala sibonga ukuthi sibatshelile sokuyibufakazi. Wonke umuntu umele alizwe. Yi-great commission not i-great omission. Angithi phela asambiseni leli vangeli. Kuyini inkambo yakho beka oke waba layo ngokuhanjiswa kwevangeli? Nxa uhambisa ivangeli usalufana yini? Awufani. Kule verse engiyithandayo ku Proverbs 24:11 ithi lo thelelayo layo he that watereth gets watered also. Powerful. Ngifuna ukuphendula umbuzo wakho ukuthi ungavangela ungatshela umunye umuntu ngoJesu uyakhula. Njalo kule nkambo yokubona amandla kaNkuluNkulu ungayifunda kuhle nxa isithuma ku Mark chapter 16 uverse 15 16 17 uthi izibonakaliso ziyakulilandela abagulayo bazakusila. So uyabule privilege yokuyabona amandla live and direct akaNkuluNkulu. So ukukholwa kwakho kuyaqina, isiKristu sakho siyakhula, uyakhule kumazino uKristu. Awusalufana. Yes. Kuyisibusiso simangalisayo. Uthi uThixo umsebenzi ade ngazenzela wona angenze mina ngibe yingxenye yokuthi ngibe part of ukusindisa abantu, ngoba senanze ukuthi khona asithunywa umuntu wamangamanga, sithunywa uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Akade ngazithathela isikelo yakhe azivunile, kodwa ukhethe ukuthi mina lawe ngokwamukela kuphela uJesu sesingenile part kweteam ezayavuna futhi. Sokutheni ukhona yini umsebenzi odlula lo? Qinisweni umsebenzi yonke lapho ongaqhatshwa khona. Ukhona yini umsebenzi odlula wona lo? Akula lo umsebenzi ophakeme kakhulu kudlula yonke imisebenzi okufanele sizizwe njengebandla siujabulele ukuthi siwenze. Ngingezelela kwezimpendulo ezilethwe la ukuthi kusincedisa ngani ukuthi singene emsebenzini kaNkuluNkulu. Ingabala omunye umuca ku Christian service othi wona uNkulunkulu wayengathuma ingilosi ukuthi zizochumayela ivangeli, kodwa ngesizathu sokuthi uyafuna ukuthi kudevelope kukithi a Christ like character. Yes. Yikho kwasingenisa emsebenzini okuthi ukuthi abantu abakhetha ukuthi bangangena evangelini uNkulunkulu uzabathola bengela character kaKristu, kuthi ukuthi babe le character yesitha sikabani esikaKristu. So kumele singene emsebenzini lo ukuze sigcine sifanana lo Kristu umisisimhlanga uchasiseka abanzi lapha. Siyakhula ekukholweni nxa sisemsebenzini kaNkulunkulu. Akungikhandela uthumo lolo. Indaba imnandi le. Thina siluthumo oluhambisa udaba asimanga. Angithi phela ungakhangela uSambulo ngo14 siloko sikhona phana ivesi ngo6. Ungamvulela imisebenzi ngo1 ivesi ngo8 lo Mateyu ngo24 ivesi ngo40 sasike sakhuluma ngayo. Ungakhangela umsebenzi ngo1 ivesi ngo8 ku movement siyachazelwa lapha ukuthi ibandla leli liqalisa ukuthiwa yi-early church. Kwakuhamba ichurch labapostoli bethunganyelwa ngumoya. Ukwaletha statistics lapha umhlaba lo over 7.5 billion kusiya khona la abantu. Ungakhangela amaKristu akhona uhlanganisa singakathi lo ngoyibandla lipho less than 2 billion. Inkolo ezibambileyo, Hinduism, Islam, iBuddhism, izilama billions abantu. Kodwa udaba bonke laba abantu bamele baluzwe lona lolu daba bakhethe. Bese silethelwa lapha kuthiwa ibandla lakuqala babehambisa their best emsebenzini. OPauli babengahlali emaofisini behambiseni bakithi ivangeli. Bese silethelwa lapha ibandla leli lisungulwa. Kwakulondoda okwakuthiwa nguJ Andrews. Ake uchaze wayeyini wazi kuyini ama abilities ayilawo? Okay, uJane Andrews ngo1874 ibandla lama Adventist lalikholwa ukuthi uJesu yeza masinyane. Lathuma uAndrews eSwitzerland. Yes. Kuthiwa uEllen G. White wasebhala incwadi ukuthi silithumela the blessed men in our ranks. So indoda eyayilolwazi wayebizwa njani ukuthi kuthiwe blessed men. Why uAndrews why committee iNew Testament yonke kumemory ngekhanda. Kuthiwa wayekwanisa wayesenelisa ukuyirecite from Matthew to Revelation. And nguye
wayebhala epreacher esenzani nguye futhi owagcina ekustadeni kwelizwi ediscover indaba ze-systematic benevolence, indaba ze-sunset to sunset ezasezilahlekile ngale kudakeje. So wayelevangeli and elikholwa ekhaliphile, elikholwa ivangeli lokuthi ukuza kaJesu kufanele kuchunyayelwe masinyane umhlaba ugoqwe. Yikho kwenza ukuthi azinikele njalo elama qualities zonke la azinikele ahambe emsebenzini. Ngithi Mrs Ncube lina nxa lisenza iwitnessing lihamba le best yini kumbe lachiya abadala bebandla liphonga ukuthi khambisa abantwana uPopayi uthi okungani kuyadlalwa yikho kule ndaba la ukuthi i-movement siqina ngaphi abantu bethu abafundileyo ume ngichaze ngalindlela loba singaba labafundisi abafunde kakhulu lolu daba ngeke saluqeda njengoba siletha ama statistics la sithe leli bandla selisendaweni kumhlaba emazweni angu 210 out of angu 235 asemhlabeni amanye akhona vele singcosana vele wona la esiwakhulumayo ku 210 so asikahambi asikagcwalisi kwesinye isikhathi bese sithi labo esilabo yikho kule ndaba yethu kule trust yendaba ukuthi lenza njani emabandleni lingasabela. Okay, khona lapho ndokhe nguJohn Andrews. Yes. Ukhanya ngumuntu owefundile. Wayefundile uJohn Andrews kakhulu. Ngade kwanisa lokukhuluma izindimi ezingu7. Yes. Kuthi uthi ngumuntu oyaqeqetshile. So kudiliza umbono lwana wabanengi ukuthi khona ivangeli leli ngelabantu abahluphekayo abangafundanga abaphelwe ngumphawu. Nampa abantu abafundile sibabona ephuma esiya eEurope esiyasakaza ivangeli. So ke awuthinta futhi Elder Umaforo ukuthi khona ivangeli lombuso ali ngestatus le class ngilo muntu osezwisisile ukuthi uthumo luthini lo semsuthi uJesu uvele khona nje katheni akudingi ukuthi umuntu azafuqa ovele sezwisisile uyasukuma vele kusavuma ukuthi ahlale phansi. So ke asovangeli ukuthi ngabayanga labantu abaswele abaphelelwe ngumphako hayi ivangeli abaqedisisayo ngoJesu njengoba nangu John Andrews yambona wayefundile olakho konke and futhi okunye ungithathekise ngaye ukuthi khona uyasacrifice khangela wayebhujile mbani wayebhujile umngane but uyakwanisa ukuthi achimule ayiflathile abanye sanizizathu sokuthi khona lo mntwana omncane ngilabantwana impahla zami zasala zikhangelwe ngubani kodwa ke simbona uJohn Andrews konke khona lokho kakubali ngoba wayesekuzwisisa vele ukuthi khona akusavumi ivangeli kumele lihambe uJesu ande afike. Sibaleli ivesi la bese siqhubeka la ivesi ngelika 8. Yes. Kodwa lina liza kwamukela amandla nxa umoya ongcwele esefikile phezulu kwenu njalo liza kuba ngofakazi bami eJerusalema lakulo lonke eleJudiya laseSamaria lasemkhawulweni yomhlaba. Kuthiwa babehamba laba beyamukele umoya engcwele kuthiwa babengamatitshala amadokotela abafundisi amafama abanye siyabazi khona lapha uKamichael babuya amadokotela amafama student babuya khona lapha umakanika amacarpenter tradesmen kuthiwa abanye babeqhatshiwe abazange beqhatshwe libandla futhi abazange bacatshe ngokuthi nasiqhatshiwe basukuma bayakwenza umsebenzi. So uthumo ubizo lwethu ngolokuyakwenza ini izinto ezithandekayo umsebenzi. Cela sicine kakhulu ngendaba yemission. Kuyini esingakutsho ngemission sisiya emaphethweni. Ngicela ukuthinta ukuthi isizathu sinye esafuqa amadoda lawo ukuthi indaba yokuza kaJesu babeyikholo okuyimission lathi ukuthi uJesu uza masinyane asiprepare umhlaba ukuthi uze masinyane. Ngize ngikhumbule uEllen G. White ku First Division yakhe uthi wabona ibandla lihamba indlela yokuyezulwini lilokukhanya okwakusenyaweni zawo and ukukhanya kwakulivangeli elithi bheka umnyeni unjani uyeza. So yikho kuthiwa kwakufuqa ababelievers yikho kwakufuqa ibandla ukuthi liye phambili. So ngiya ekuthini lathi kufanele sifuqwe yilokho kukholwa ukuthi uJesu nxa isiza masinyane indaba siyikholwa sizahlala njani abantu befele esonweni uJesu bengamazanga. Yikho kumele khona lapho futhi lo mhlaba uthuthumela siyabona okwenzakala emhlabeni umhlaba lo kulobunzima obunenge okwenzakalayo and uJesu singakhala koMathewu 9:36 uthi khona wabahawukela abantu ngoba babona behlakazekile konke bezinhlupheko eziningi ezitshiyeneyo ayazanga ngo61 abesememezela uthi khona umoya wenkosi uNkulunkulu phezulu kwami ngoba inkosi ingicobile uba ngichumayele indaba ezinhle kubayanga
ingithumile ukusilisa abalenhliziyo ezidabukileyo, ngimemezele ukukhululwa kwabathunjiweyo lokuvulela kweziwotshwa entolongweni, ngimemezele umnyaka womusa wenkosi losuku lokuphindisela kukaNkulunkulu. So ke engiyakho ukuthi khona akuvumi ukuthi sihlale phansi nxa sibona into zihlakazeka ngalolu hlobo. Asisukumeni maKristu. Ngigcizelela khonapha okwaba kukhulumileyo. Nginanzela ukuthi maybe njengebandla kudinga ukuthi uNkulunkulu asiphathise sivuleka amehlo. Sizibone ukuthi ngoba esikuthola isifundweni lapha ukuthi isiKristu kasiyo event. Hayi abanye abantu sesazitshela ukuthi thina sesikhona ichurch sesile ndawo zethu. Avela sanyekenyeki but sithola ukuthi nxa uJesu eletha imifanekiso eBhayibhelini usebenzisa kakhulu indaba yokulima le. Kambe ungathi nxa ulima umumbu wakho wale lokhu njalo uze kuphela inyanga yonke kuze kuphela inyanga ezi3 lokhu ngaka. Ngeke so lathi njengamaKristu kumele sikhule. Kunjani? Igoli ekhona ukuthi uNkulunkulu kithi lapha ufuna izithelo. Yes. Ufuna ukuthi aze ayibone icharacter yakhe kithi la. Liyabona kunzima ukuchumayela ivangeli eLdamaforo nxa abantu uJesu esikhuluma ngaye bengamboni kithi. Alright. Thina uhlupho esilalo kakhulu ukuthi sifuna ukukhuluma ngoJesu abangamboniyo kithi. Then abantu abasoze bemzwisise. But kufanele ukuthi sifike esigabeni sokuthi abantu bathi uJesu lo abakhuluma ngaye lathi siyambona empilweni zabo. Sizabona abantu bazabuya babe manenge emabandleni ethu. So kudinga ukuthi ilunga lebandla lezinuka amakhwapha. Mina ngingaphi? Kunjani? Yes. Indaba elethwa nguGatsheni qakathekile. Isihloko esithandekayo siphakathi kwempikiswano enkulu. Ungabala ibhuku okuthiwa Great Controversy ikhasi nge-612. Uthi uma singahamba sihambise ivangeli, uNkulunkulu uza kuthulula umoya wakhe usithungamele. Kuzalandela izimanga wakuthinta umhlobo laphana. Abagulayo baza kusila, balandela. Uyabona khathesi umhlaba utshengisa izinto. Abantu bayasiliswa bengekho evangelini nguSathane. Kodwa uthi yena nxa besevangelini ukuzalandela ukusila. Ukusila lezimanga ayisikho ukutshengisa ukuthi abantu basevangelini. Kodwa kuyalandela abantu abasemsebenzini. Isihlobo esithandekayo asimeni evangelini. Kukho konke sikwenzayo sabe sitatitsha kulo laleli ibhuku likaSambulo. uNkulunkulu uzasenzela umusa. Asihlanganeni kuvikeli zayo sikhangele isihloko esithi mesabeni uNkulunkulu limnikeze udumo. Kukho konke umlimi angana ngasibusisa sikhambise udaba lwengilosi ezintathu yilo uthumo lwethu. Siza kucela uGatsheni uza kusivalela ngomthandazo. Baba othandekayo osezulwini, sithanda ukubonga indaba eyisiminya esifikile phakathi kwethu kulona leli viki. Sincedise njengebandla sinanzelela umsebenzi omkhulu esilawo. Umhlaba wona lo inhlupho lokhu zisanda ngenxa yokuthi abazalwane lokhu sihlezi phezulu kwezivangeli sigoqe izandla. Sincedise kusukisela komncane kusiyafika komdala wethu. Sonke Thixo sifake our best effort ekuhanjisweni kwevangeli. Sibusise njengama-panelists labasincedisayo kusona lesi sifundo labo bonke abalaleleyo esikucelayo ukuthi sengathi umlilo wevangeli ungavutha enhlizweni zethu. Ngegama likaJesu inkosi yethu siyakhuleka. Amen. Amen.